fit any asese ni din and your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and ma ba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe. Area too much ashafo munuaba ekwesikapa ena mutiminina ebra wani egusu a wo hwe Ghana wahala dwumedie na ene day die ye papa wanya ne baby ekọ Flight Lieutenant Jerry John Rawlings ne ba ni din ede kimathi ena Ghana for etwe no ewo abo eso nie ni adapetwa pa omu etwali bi wo mo so omo ebo na baso so ebo na baso na ne nyina ye ni post bia wakako posting ewo Twitter chese trend ye ne number bia wo bia eka ho asem na ne nyina gina yan papa Mr. Martin Amidu Special Prosecutor wono na ma brand yi akoka asem asese se ne nsa na yi ni cause na no na yi ni cause na adwen na wo de dwen ye tro nsem no na yi ni kade awurade wo bi entimi enkyere ni resign ya wo resign ababeto abontin say de mampani His Excellency Nana Dodonko Akufo-Addo won pe wo bi fofora wo betimi agina na nemu as Special Prosecutor no memefa dwumade ni endi so because wono de dwuma no wantimi nya ne na entimi nya na ekina ebiem sanse sa kade wo behia wo kaka na se yemfa ema no ediam na wote won mo hu ne se emfa so bia eni ne so enunti won pe baabi emfa ne wonkonko pe onkonko wura baabi a ne so ebeba mfa so ede ama wono ankasa ne ho ene ne man ene ne busua na eno na chese ye nua bema kimathi Rawlings what say ne resignation letter aba bontin chese enkrofo ebobo hu ama wona Kennedy Krampo de na no aba betum bi so hu eka ye no nsensem ena chese ye nua bema yi ekokwo twro ye ewo ni post say when the security man realizes the landlord is a real thief, he flees. Na obi no tro Jerry John Rawlings 2005 ni post say ne papa picture bia o twa that was 2005 ni mu no wo de ebebe kan ho na wo de nsem we tu na Ghana for say there bi o abrante boko de adwen no o ye sure say say bi ntochema o ye sure say ne papa free wa free mu yi enka na adwen to the extent so betimi adwen ye no tina wo church sa ensem yi anam na abusua ensem yi eba ye no se de Ghana fo esom no ebinum susu se abrante yi wo ka ayenya sasem enye se de ebinum odwen se na adwen na tochema no nkwan banduru no hu ne se nyansasem na wo ka na denti no hu ne se nyansasem o mususu se Martin Amidu wantimi adwuma wantimi mbo ene de wantimi nyina se corruption krono a ekoso wo mayi emu okurampo no wono mu ye de nasi bia ya se won hwe se krono enkoso na nipa na wode ni si wono na nkasa ebo krono de ene na wote wo ye de nti kwa na wo se wonko ento hu ni se ye ma mpanyin na pamfo wo ma wo budi wo mayi so no wo ma eya kromfo enti se wo bi ya kromfo na se wo ahobambo na se wo bi ebo ho ban na nipa no wo se won gonko chi kromfo bebe wia wo nyoma wo fie ma da ne da na wo be hu no se anadofa wan kasa wo mu wa sori wia wan kasa wo ho nyoma de ene de mbiem na won sanye na chese ono a wo bo ho ba na wa wunya na wo beku no ana se wunya no krompo na wo be yi na free atasefo asasi aso ti dwane a ene wo se won dwane enti wo hu de se Martin Amidu dieti a wode ne nade agufom se wontimi di dwuma emfa emma ye mampanyin His Excellency Nana Dodonko Akufo-Addo nyina se krono no wo ma na ebo enti se wo ma na ebo de a ede ya no betimi aka fa ho wontimi nka hwe because okokan ne ya be kase ya na nya no kra eni se enti dwane na wo se wondwane ne odwane na eche do obeba mu no wotimi ba no obeba be kan dia ne ehunu se sei eni sei enti ene ma Martin Amidu efri hono na no na ebinu mo nso kase be se lawyer Morris Ampao ne nsem kan ya wo kan ye di abrante ya tem se wo hu de wo ye wo hu ne sonfa so wo ne papa emanu emu
esan senka wo no na ye ba bema a wo wom ba no aba bema de esan sen man no do so ntin ko no na ye the first esade the last bomb nke wo so won kente ne ho enso wa ye bom se bema wa dem memo na je se wo odi akwani aba ni ohun na adwen no yusu a wo yusu enti no ene bia ejinja no ama wo no so aye na adwen se wo de no wura amanyosemu enti wo no so enka eye ebi na se wo de wura amanyosemu na so obi aka bibi ama pusu upusu no no a na wote ne kankan na se obi aka bibi ama pusu na sa why wadwen say ai wo kire nipa na wo kire Ghana for say wo politics no wo mu dada na wo betimi awudo hu abram anytime a wo pa na ensem a wo de betu dwan eye ne kwan so a eno no no na chese ama Ghana for e twa na da pass the angle a wo de ewra ye no enye the right angle na so wo gina ho no e ka say yes security hwe na wo hunu say landlord the road team na se dwane no bedwane a won kan hu say ne papa e be kwa asamando ana say ne papa be fratas forces so no na ye mampanyi his excellency na nadodan kwa Akufo-Addo na wone no baako na ne yonko eno no enti say wo susu say ye mampanyi the road team and I said the landlord that we kromfo na nkasa won kan hu say na ne papa nso so eno no na ebo na ekwo enti so wo fun say wo ka ama ya kasa ne papa ya ade na ne papa ni so ahye na ne papa ye say enu nti na ye Martin Amidu enti anya bibia na say otimi bo ne homode na nso so MPP amamomu watimi mbo na homade a wonya ka na wo de ne nsem ka ye no krampo no egu eye ne papa ehu efi esan se woni ye mampanyi na ye de ekapo mu ebra wo ba be wo ne mu no na chese woni na ye beka se omo ya yonkofo a eno no ensofu so ogu mampanyi hu fi na MPP hu fi dia won kan hu se ne papa nso so na wo ogu eye ne hu fi na eno krampo be man krofo eye de like any nkwa no hu nkofo be dwano nkofo be funo se won beto aba ade ama no na se wo ba amanyosemu krampo na wo mo ani ebeje no ho enti so waye na adwen sem wo be ba amanyokomu obe ode no ho be wura eya amanyosemu a wo hunu how obe directing nsem na wo hunu how obe put eya ni statement because enye say eya politics eya dirty game na so aba na wo yo hu fo ha obe yo hu fi ayo hu fi ade akọ eya efi mu ama wodwe ho a wonte ase obehu se efi we de mitimi sori efri eye emu ebiem abusuafo wutie eye abranti ne nsem odi atudwa waka ne watra sa odo se wambo obi edi na nsuso ekutia wo we enim ni wreyi den na wo paache eye no kwan so ano no se anka wodi sa ensem we betudwa na anka ase we krampo wo so mfa na nuntum because obi a wo gya mo papa abra papa ni atas forces so amunsu wuni aba point mi mfa na nuntum eye ensem we mu nkae na wo mpo o de wa no ba betuma sei na wo ba beka no eye no kwan so a eno no for adintra wo fa ensem yi ho ebre e wo tuma gh comment section subscribe to the channel no se wonye ya me adoma no se ye upload video bia no wo so watimi enya notification e wo phone laptop and as a tablet so me dey e de ekwesi kapa makram me dey Isaac Odwampo obetun afem the great ampo mbrembren wonu me nka mo ni hwe too much G8 mo ye too much na me so me ye amo fire too much GH we boy what shout out to your fans and everybody who is watching too much GH.